Oh yes, karibu sana na idhini wa tabarira ya Kumbura Bedi tugithi na mbere na Kumbura Bedi tukimenya na maundu maragithie na mbere na kuhandika na tugacokia ngatho kuri rothe marathi na mbere kwandika ndumiriri SMS kutukira namba 24888 and thank you so much na hari angi marathi na mbere na gutwandikira njira nyingi muno makiria mundu tagwo John kuria kundu gwitagwo Farmerline Chemist kuri mwena wa Ikino, thank you so much na ugeithania mwena ucio, asante. Hari angi nake wiha witagwo Jerry Blessed kuri mwena wa Rimuru, thank you so much. Monica Jerry na kere kuri Isiri, thank you. Na Hana Mudhondi, thank you. Aria marathi na mbere Jude Dora, asante sana. Aria marathi na mbere na gwitwirorera amwe na mashabiki maigi na hari njamba haya njira ni hindi mareka mehariria mayo ni tondu mathakaga thiini wa muthako wa ITF Taekwondo na aranjira athaki othe magaithike me kuria mwena wa Mai Mahiu ni hindi mareka meharirio tondu magakorwo magithie kuria kundu gwitagwo thiini wa ngucanio cia East Africa Juniors Champions iri gakorwo kuria bururi-ini wa Burundi muthako wa Taekwondo etagwo Timo na ni mareka mehariria na muthako wa Taekwondo ni mwe wa muthako ria Kenya ikoragwo igika wega muno makiria ona gutuika kwa ica ikuhi gwiciria ni gakoretwo ena gathina ka mucathako uyu no ndio tugukithi na mbere gukirora uhoro ucio. Yes, guciri guthomaga message ya Jimmy ari Mombasa aranjuria niki safari irari itanathi Mombasa. Kwatuka ni cenjagio no icenjio but miaka magienda gucenjia ri tariu already ni moi kure magathie 2025 tondu no nginyo heane 3 years before. Ogo Tinaivaca gutura ikagate Tinaivaca ni ati tugithi kwitia the candidate event ri twambire tukimonia tuka host Tinaivaca so miaka tukirumaniririo nigetha ukorwo na time ya kwetha kundu kungi kuri ugutwira miaka 3 mbere nigetha tumenyekana ndu no nginya moke meke training ciao ma test kana ni kwega na ndiraiguire makenege na Naivasha ni undu wa kire tukari tu hybrid ni undu wa kuruga muno ri nturejaga kareja itondu tirisho ni muhone muhuthu magatiga fresh ni maroragia kon maheo kungi na tini ke giuga tini but Samburu might be okay. Ni sasa hari ungi witagwo Ankinduthia ni amugeithia na wairishwa Canopy na andu ingi marathi na mbere gutwandikira na muraya ndere ni akugeithia muno nake ajira live na ithue ndaga kwirorera Kumbura Bedi. Okay, ili tukio horo igi mahenya ini wakimya kora na horo igi timu igire turacaragia cia gukorwo igiturugamira thiini wa macindano matiganite thiini wa macindano ma Commonwealth na thiini na thiini wa macindano ma World Championship na kwina githagathago kitaramenyekana wega haria timu ici na ona mundu ndamenya arathi kurugamira tondu macindano ma marekirwo gucie na muthenya umwe na maraharirio na marakwaracagurwo timu oro muthenya oro umwe isia challenge ya mbere refani ati gutire kwagya ringi mwaka kuraharirio macindano ma Commonwealth Games na World Championship at the same time na tikuga ati no the same time ni ngurania just 4 days I think 3 days turajiria na World Championships mwena wa Oregon America tuima hau tuthie Birmingham mwena wa Ngeretha koguo ni kuga atiriri president wa Athletics Kenya tagwo Jackson Tuwei yogire atiriri turacagura timu imwe muthenya umwe wa gucagura athaki a mbere number 1 and 2 marakorwo maragera tigiti imwe kwa ya guthie thiini wa World Championships aciangi marathi thiini wa Commonwealth no akiuga atiriri ni undu hena distance ile nguhi he mundu ngitengera thiini wa World Championships na korwo hindana no ga muno watengera thiini wa Commonwealth koguo haga na that kind of big sabura uragweta no ale maratengera thiini wa long distances ta marathon for example ndungitengera thiini wa marathon thiini wa World Championships no tengera thiini wa Commonwealth ndungitengera thiini wa 10,000 meters ligi na ukadabu thiini wa Commonwealth na weke wega hihi sometimes he athletes bako mena hinya wa gwika uguo but sometimes no ukorwo wanyihia mweke waku wa kuhotana nikio hakoretwo hena that kind of big up no ningi no tuge atirire referee ngirora timu yona hinya muno ri ni ati hena kaguo yake ho ati medals cia Kenya no cinyihirire na nikio rona tuiguite president wa AK ni akorwo akiaria na some of the athletes kamera atiriri handu ha hage na wasi reke tugwite tari ungirika timu ya gwetetwo ya mbere ya marathon ri ya airetu ri ni yacenjirio almost towards the last minute na Meta Perez mamwira okay ateithiririe netegerete America korani netengera wega ero okay na tondu prospect ya medals ya Kenya iria nene muno ironeka thiini wa marathon ta gold rora mwena wa Muta Helen Obiri ni atengerire thiini wa Tokyo Olympics Japan akiuga ni hera thiini wa track ni thiini wa marathon no hiye na kiri kwarario eri watiriri ukogerie 10,000 meters
na oka agerio ho ahota kwa ni kuonania ati we have questions about the medal tally we can get mwana wa Oregon na kio kira tumaone hihi athletes ya motara ogecirie kana magocoka hori moka ona tamuta Faith Kipyegon tuona kigerio gutengera thiini wa 800 meters na nitumwe mundu wa 1500 meters kwa ni kuga ati hena wira muingi na hihi nitukwihoka ati nitugwika wega kuriuki federa ya Kenya thiini wa macindano mothe macio hari undu ungi ura andu mararigagwo muno niki kiratumire andu aria marathakire maratengeria thiini wa mahenya mau ni gwitwo maretirwo tondu athletics Kenya ni maroraga ati referee time yaku ti njega ona ungirikia we namba 1 kana 2 na tugite 1 2 nio marathi ndungitikirio guthi gutengera thiini wa world championship tondu hari ndagika iria wagirire gukorwo tengerete nigetha qualify nikio wonaga ona mubira utanaingira group stages cia qualifiers ire ni akoragwo na knockout kweheheria timu imwe so andu aria maretetwo hari mararikirie 1 2 no matigukorwo magithi tondu time yao tia world standards. Okay, reke tugue miario haya amwe atengerera maratengera thino macindo maya. Sina pressure cause najua hii ni event individual sport. So ukijiwekea pressure na unakimbia peke yako itakuwa noma. So ni all about ku execute race vile vile umetrain and everything will follow. Kitu yenye iko ni kujiamini sababu Steven tumekimbia wote. Kama ni Gide tumekimbia wote. So nile tu unajiamini wewe mwenyewe uende ukijua umeenda as an ambassador of Kenya kwenda kungangana na pia kufaitia medal. Ujue venye mtu aliamka hiyo siku. Maybe unaweza win, maybe akwa form. So nile tu kungangana. It's more of technique. There's nothing more we're doing now. It's technical. So I have to get my techniques right. You can see I had like a constant distance of 79, 78. So it means we need to change our technique. So I'm waiting my coach to tell me what was the problem today. So the main thing what is remaining there is, of course, the technique and the speed. So I need just to have good speed and good technique, and then I'm sure I will have a big distance. Na mazoezi tu ndio itanifanya nifika bodi kwa sababu kwa seasonal base niko na 9-10. So naomba at least nile niimbe vizuri. Nione kama nitaingia bodi yangu. Tukienda kama kambi tutakuwa kama teamwork. Tutasaidiana, hatutakosa. Yeah. Nini imekuwa kitu yako hii season naona? Nilikuja nikakundua mwili yangu kabisa acio ni amwe atengeria aria marakoretwo bagitengera thiini maragera tigiti wa gukorwo makirugamirira bururi thiini wa macindano macio matiganite thiini wa Commonwealth kuria mucini wa Birmingham bururi-ini wa Ngeretha macio ni mabũrũri maria mathirwo ni Mũngeretha nimo mathiaga gucindana na thiini wa macindano macio ondu mana mangi mathe othe mana makorwo makianika kuria bururi-ini wa America mucini wa Oregon macio mothe magithi na mbere kuhanika twina mutengeri nguthi muno marakiria wa ihenya riri ritagwo ria 100 meters ritagwo wa Omanyala na Omanyala no kana njira nene muno makiria ona gutuika kana hena mutengeri ungi Kenya tungiona magicina na Omanyala riu ri he undu wekikire thiini wa Tokyo 2021 mwaka uthirite thiini wa Olympics ati tugithia Olympics twari na tengeri ri maqualifyte kugira thiini wa Olympic time na ni undu munene muno 100 meters Ferdinand Omanyala na Mark Otieno no twakinya Japan kugira mutino ucina akorwo ni akorwo no horo wa doping Mark Otieno akihera koguo twatigirwo na Ferdinand Omanyala na ungiarwo thiini wa trials icio magitengera gumatengeraga acia ngimethaga time ya qualify thiini wa Commonwealth Games tondu ti time nene ta ya World Championships Omanyala ni agite na best time ya qualify already no ningi tukiria uhoro wa Omanyala ri ni njirite kuigua kiuga ati arathi kuhota Americans mekwa thiini wa Oregon no he undu urekikire mithenya iri tigarite thiini wa trials ya Kenya he kana itagwo Fred Kali na ni atengeri thiini wa Kipchoge Keino classic guku bururi-ini na Omanyala akimuhota ni urikana hari na ciuria nyingi muno orocio kadeo itanatengera thiini wa trials ya US kwa ku maritengerera thiini wa kiharo kia Hayward ni ara ikurukirie kahindaga the fastest time this year tondu Omanyala ni yora na record hiyo ya 9.85 na riu ni ara ikurukirie na yakinya 9.83 Fred Kali ucio ndu wa mbere he kada itagwo Lamont Marcel Jacobs ya bururi wa Italy ucio nake niwe Olympic champion ni ahotire kinya Fred Kali na kinya kina Coleman akuma mwena wa America ucio nake ni ararira na ngurara no ni arahonire na atengera thiini wa Italian Championship na ni atengera thiini wa Stockholm Diamond League haya ungirora Johan Blake wa Jamaica arakoretwo ena very bad season makianjiriria no ni abatirite wega tondu nake ni atengerire under 10 koguo ni kuga atiriri Omanyala ni turamukenerera muno
oigite ati arathie gukorwo e mundu wa mbere kuma Africa gukorwo akingira thiini wa medal bracket thiini wa World Championships tondu gutire any African arangira thiini wa number 1 2 3 World Championships ihenya ria mita 100 no ningi turoiga atiriri no moka eharirie wega the best support area angiheo tondu ngirora peak ya ateng'eri acio twagweta Johan Blake, Fred Curley, Christian Coleman, Marcel Lamont Jacobs asiothe iroka riria turoka kuri this season yeno koguo in 2 weeks time niturona he what he can do but we wish him all the best Fada no Manyala bodo musiri aber kipsang na hamwe na ateng'eri angi areas ngeni ni ona tame gukorwo makirera thafu Kenya undu uri ho ni ati chances cia Kenya gukorwo igika wega toguo isi akugita hau mbere no ikorwo itari njega muno na ni kawaida riria turateng'era mwena ucio wa America tondu riria twi Asia Kenya ni koragwo igika wega but amwe aria twi nao rita ru ndirarora 800 meters Wycliffe Kinyamal ni Commonwealth champion maina Timothy Cheruiyot wa world so competition hiyo ya Kenya ri hau hena chance ya gukorwo tugicinda thahabu Mary Moraa ni turonire Kasarani uria arekire thiini wa upgrade tondu aroimire 400 arathi 800 na marateng'era na Faith Kipyegon arauga it's a very good motivation kuri we no aroiga ati no ikorwo ari wega muno angikorwo ni meguthi guteng'era nake thiini wa world kana thiini wa Commonwealth no ndĩreciria uria ahota gukorwo akirega nigetha akorwo agiconcentrate na 1500 mundu ungi tungikorwo tukirora muno haha ni Julius Yego thutha wa kuhona injury ni aracokire na aracinda thiini wa Africa. Okay, sawa. Thank you so much. Ni tugukora nigetha tuthie na mbere na gukirana na tugukorwo tukirora athaki mehareria mao turia megukorwo mahana na thiini wa macindano maya ma World Championship uria maragithie na mbere undu mwe na macindano ma Commonwealth. Ni tugucokeria thutha kahinda gatari kuraihu twambe twikirie na nigetha tuke turikiririe Kumbura Mbiiri. Here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into